Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu ahangaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndaje kugira ngo n'ubundi mbagezeho amakuru agezweho kuri uyu mugoroba, gusa mbere yuko nyabagezaho reka mbanze basuhuze mwebwe mwese mutwumva muherereye mu Rwanda, abari muri Kongo, abari mu Burundi, abari Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika. Mwese ndabasuje kandi bahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Reka kandi muri aka kanya nongere nshimire mwebwe mwese n'ubundi mudahwema kutugaragariza yuko mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubagezaho muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Namwe mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024. Muri uyu mwanya rero n'ubundi ndaje kugira ngo mbagezeho amakuru agezweho, akaba rero nabararikira cyane gukanda ku ijambo subscribe, mukande kuri share, like ndetse munandike muri commentaire amakuru muba mwifuza ko twabakusanyiriza, tuyabategurire tuyabagezeho gatanu kuri gatanu. Uretse byo kandi mushobora no kwandikamo inyunganizi cyangwa se ibitekerezo byanyu, nabyo tukajya tubishingiraho mu gihe tubategurira amakuru umunsi ku wundi. Reka rero muri aka kanya amakuru yacu tuyahere ku nkuru zivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 bivugwa ko uri gusatira umujyi wa Bukavu. Ni nyuma rero yo kwigarurira ibice byinshi biri muri teritwari za Kivu y'Amajyepfo. Rero ubu ngubu bikaba byamaze gutangazwa n'abaturage baturiye muri ibyo bice. Ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo rero by'umwihariko ibi bice bikaba birimo teritwari ya Uvira ndetse hakaba harimo n'ibindi bice bitandukanye nka za Minova. Abaturage bamaze kugaragaza ko babonye umubare munini w'ingabo z'umutwe wa M23, bakaba basabye rero ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse na Wazalendo kuba bari menge kugira ngo ndetse niba bishoboka babashe gusubiza inyuma aba basirikari bo mu mutwe wa M23. Muri aya makuru kandi turanarebera hamwe abacanshuro bapfuye bakaba bishwe n'umutwe wa M23. Abo bakaba rero bivugwa ko bari abarimu bigisha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomotse mu gihugu cy'Uburusiya. Bakaba rero barishwe n'ingabo z'umutwe wa M23 biciwe muri Nyiragongo mu mirwano yamaze akanya gato ku munsi w'ejo yabaye rero hariya muri Nyiragongo, ikaba yarahanganishaga n'ubundi ingabo za M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero amakuru yacu ku buryo burambuye tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko mu bice byo muri teritwari zo muri Kivu y'Amajyepfo yuko hamaze kugaragara abarwanyi bo mu mutwe wa M23. Ni ibikubiye rero mu butumwa bwatanzwe n'umuryango utegamiye kuri leta ya Kinshasa, ukaba ukorera rero ibikorwa byawo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abakaba rero basabye ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo gukoresha imbaraga zose zifite kugira ngo bavane M23 mu bice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo, aho uyu muryango uvuga ko uyu mutwe wamaze kubigeramo ku bwinshi. Ubu butumwa rero uyu muryango washyize hanze buvuga ko wabuhawe n'abaturage, aho ngo abaturage bavuga ko M23 iri mu bice byinshi byo muri teritwari ya Karihe ndetse kandi ngo ikaba ishaka kugira ibindi bice byinshi ifata byo muri teritwari ya Uvira ndetse n'ahandi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubu butumwa rero bwatangajwe na societe civile yo muri Kivu y'Amajyepfo bukomeza buvuga ko nk'ahitwa Numbi, Rubishi ndetse na Minova hamaze ngo kugaragara abarwanyi benshi bo mu mutwe wa M23. Banakomeza kandi bavuga ko ibi bikomeza gutera ubwoba abaturiye teritwari ya Fizi, Uvira, Mwenga ndetse na Warungu n'ahandi, ko aba barwanyi ngo bashobora kuhigarurira vuba cyane. Bakaba rero batabaza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo gufatanya maze ngo bakirukana umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyepfo, kubera ko bakomeje kuhagaragara ku bwinshi. Bityo rero ngo bakaba banagaragaza ko iyi ntambara igeze mu marembo ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane ngo isatira n'umujyi wa Bukavu, ngo nawo ukaba ushobora gufatwa hatagize igikorwa. Ubu butumwa rero buragira buti guverinoma yacu igomba gushyira imbere kurengera abaturage ndetse n'ubusugire bw'igihugu
cyacu. Inzego za leta rero zishinzwe umutekano zikaba zikwiye kuba maso ndetse no kumenya inzira umwanzi akoresha kugira ngo agere mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, kuko ibi ngibi biteye inkeke kandi abanzi bacu barashaka gukoresha izi nzira bakoresheje mu 1996 maze bakabasha kwigarurira ibice byinshi byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bwa societe civile burasaba kandi abaturage kujya baha amakuru y'ukuri inzego z'umutekano kandi bakayatangira igihe, ngo kubera ko hari n'igihe bakunda gutanga amakuru bakayaha igisirikari, ngo nyamara bajya kureba bagasanga ari ubwoba bwabiteye, ngo ibi ngibi bitigeze binabaho. Kumweho rero ngo ubu butumwa bunavuga ko societe civile yamenye amakuru ko hari amakuru akunze gutangwa na Wazalendo ngo aba agamije guhabura abaturage. Muri ayo makuru rero ngo hakaba harimo M23 yaba ngo yuko yarageze muri Fizi ndetse na Uvira. Societe civile ikaba ikangurira abantu ko bagomba kuba bashishoza ku byo baba bagiye kuvuga. Ni mu gihe rero n'ubundi bikomeje kugenda bivugwa ko ngo intambara ikomeje kwenderera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi nkuru rero nk'uko mubyumvise haragaragaramo umwaka w'1996. Ni umwaka rero ushobora gutuma abantu benshi batekereza ku mateka hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko intambara ikomeye yabaye hagati ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ndetse yanakuyeho ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwari burangajwe imbere na Mobutu Sese Seko Uwazabanga bwariho muri icyo gihe. Muri icyo gihe rero ingabo z'u Rwanda zikaba zaragize n'ijambo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko zagize n'umujenerali ukomeye ariwe General Kabarebe w'u Rwanda, akaba yarayoboye eta majoro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero biraganisha ku kugaragaza ko Kongo cyangwa se nyine aba baturage bo muri Kivu y'Amajyepfo yuko bakomeje kwikanga ku mwanzi ashobora kwinjira mu gihugu cyabo, ngo kandi agakoresha inzira zakoreshejwe n'ubundi muri uwo mwaka w'1996. Ikindi societe civile ivuga nuko ngo igihe kigeze ngo abaturage barusheho gushyigikira igisirikare cy'igihugu cyabo kugira ngo kigire imbaraga zo guhangana n'umwanzi w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ntacyo rero ubuyobozi bw'umutwe wa M23 burabivugaho, usibye ko uyu mutwe wa M23 umaze kugira ibice byinshi byo muri teritwari ya Karehe wambuye ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ibyo bice rero hakaba harimo imisozi yo muri teritwari ya Karehe, harimo kandi n'ibindi bice bigenzurwa n'uyu mutwe wa M23 harimo nka centre ya Minova, ahanini binahana imbibi na teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu yandi makuru rero kandi turanarebera hamwe ibijyanye n'iyicwa ry'abacanshuro cyangwa se nyine ngo abarimu batozaga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishwe ku munsi w'ejo, nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyitwa Volcano News, cyanditse kuri X ko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zagabye igitero ku gicamunsi ahagana ku masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo, aho bivugwa ko hari mu masaha ya saa 10, maze ngo bagaba ibitero mu birindiro by'ingabo za leta ya Kongo biherereye muri Nyiragongo ugana Kanyamahoro, maze ngo babasha kwica abarimu babiri b'igisirikari bakomoka mu gihugu cy'Uburusiya. Bakaba rero baraguye muri icyo gitero gitunguranye, nubwo nta makuru ajyanye nacyo yigeze ashyirwa hanze n'ubuyobozi bw'umutwe wa M23, uretse kuba nyine byaratangajwe n'iki kinyamakuru cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cya Volcano News. Ubu rero cyatangazaga ibi ngibi ku masaha ya saa 11:15 z'umugoroba kuri uyu wa gatandatu ushize. Ikinyamakuru cyavugaga ko imirwano yari igikomeje, gusa kugeza na n'ubu ngubu umutwe wa M23 nta mucyo uratanga
kuri iyi ntambara bivugwa ko yabereye muri Nyiragongo. Reka rero nkurarikire n'ubundi gukomeza gukurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho, tuba tugufitiye amakuru yose aba ari kugenda acicikana hirya no hino, by'umwihariko kuri ubu ngubu turakurarikira no kuzakomeza gukurikirana ibiganiro bigenda bitangwa ahangaha kuri Ihango TV, yaba ibijyanye n'u Rwanda, u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Bugande, Tanzania, Kenya. Cyane cyane urumva ko turibanda ku nkuru zivugwa mu karere, tunagenda rero tunareba noneho no ku nkuru ziba zivugwa hirya no hino ku isi zose tukazitegura tukazikugezaho 5 kuri 5. Nta kindi rero wakora kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe uretse kujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ubundi ukarikandaho. Ntiwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bikugeraho kandi mu ba mbere. Ushobora kandi noneho gukanda kuri share ugasangiza abandi aya makuru, ushobora kandi gukanda kuri like, ukajya no muri komantere ugasigamo ubutumwa bwawe, ugatanga igitekerezo cyangwa se ukanatubwira amakuru wifuza ko tugukusanyiriza tukayakugezaho 5 kuri 5, nabyo tukabigukorera 5 kuri 5. Reka rero nkurarikire n'ubundi gukomeza ukurikirana iki kiganiro kirimo amakuru y'ingenzi n'ubundi uba utagomba gucikwa, ubundi tujye dukomeza kubana 5 kuri 5. Kuri Ramaphosa urabona ukuntu yari yaje, nari nagize njyewe personally nari nagize icyizere igihe yazaga muri cya gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside mu Rwanda. Icyo gihe numvaga ko hari icyizere at least ko ijwi ryirengagijwe rishobora kwitabwaho, bagahabwa agaciro. Ariko natangajwe nuko ibyo yari yemeye nk'uko perezida w'u Rwanda yabivuze ko ikibazo kigomba kurangira mu buryo buri politiki apana uburyo bw'intambara. That was only the good and solution. Urumva, ariko kugeza ubu kubona nta kintu na kimwe cyakozwe, ahubwo akaranforsa imbaraga zo gukomeza kurasa ku bana birwanaho, ni ikibazo gikomeye. So rero ku muryango w'abibumbye navuga ko ku muryango w'abibumbye wo ni inyungu zabo ziri hariya, ntabyo mu gihe bataratubonamo ibyo babona bazakenera, nta kintu benda kutumarira. Ahubwo ikintu ngewe navuga ni uko tugomba kuba determine nk'uko twanabitangiye n'abasore n'abadukuriye, bagakomeza kuba determined ku mugambi wabo. Ndabizi ukuri kuzatsinda kubera ko yabaye navuga ngo ari imbaraga bazanye hariya n'ibikoresho. Ubu ngubu baradusibye twaravuyeho, ariko ntibyakunze. So genda abona rero ibyo barimo bazagera igihe bisubireho birangira. Umuryango w'abibumbye n'ubwo utabaho ntakawubwiye, kuko ukuntu duhora twicwa hariya turengana no kuva kera, nta kuri bayobewe, ariko nta kuri kubaho, ni ku nyungu z'ibihugu byabo. Ubona ko ari umuryango w'abibumbye tugira ntawe. So rero no kurinda nata umwanya kuri bo, nibo banzi bacu ba mbere muri make. Nibyo navuga. Uti nibo banzi bacu ba mbere. Kuko ni ukuri koko, ntago nta hantu na hamwe nigeze mbonaho umuryango w'abibumbye wigeze ukemura ikibazo mu buryo bwiza, ngo byibura bigira akamaro. Mu by'ukuri baba bashaka kugira ngo batinze ikibazo cyangwa banagiconfusinge ku buryo abantu batazashobora kugikemura. Tuzi ingero nyinshi, muzi uburyo ibyo bakoze mu Rwanda, muzi ibyo bakoze muri Cambodia, muzi kesi ya Palestine na Israel, bagenda bagafata ibintu bakabiconfusinga kurusha kugira ngo bacreating urusobe rw'intambara zitazigera zishira.
ariko se niki kintu noneho nk'abanyafurika tureke kuvuga abantu bo mu gihugu kimwe, nk'abanyafurika niki kintu noneho akarere especially uburasirazuba bwa Afurika, East Africa, noneho ubwo bwakora kugira ngo bube bwashobora gukemura kiriya kibazo cy'umutekano muke, cyane cyane ko uwo mutekano muke uri neza neza ku mupaka w'ibyo bihugu, cyane cyane u Rwanda, Uganda n'u Burundi, ahantu izo ntambara zibera nini ku mipaka y'ibyo bihugu, kandi ntibakwirengagiza iyo ntambara kuko urabizi intambara nk'izo ngizo akenshi iyo umuntu atazihagurukiye ngo azirwanye zishobora kugira effect y'icyo bita spill over, zikaba zanakwinjira muri ibyo bihugu kandi ntabwo ari byo bifuza.